jeste ljudi, ovo je naš video, sad ću da snimam Bubble Trumble. Ja i Ermin ćemo zajedno snimam u sljedećoj epizodi na 2 players, a sad ću ja samo da snimam, jer Ermin, nažalost, nije tu. Dobro. Sad ću da igram na 1 player, za tu igricu ću vam dati link u opisu videa. Evo, ubij me ovo. Dobro. Stanite sekundu. Evo, sad ću iz početka. Sad. Idemo. Znači, sad trebamo ovdje raditi. Trebamo je sve, mislim, balone, ja to zovem balone, a nekad loptice. Trebamo sve pući. Znači, igrica je zanimljiva i dobra igrica. Tako da, ja vam preporučujem da igrate. I naporna je ponekad, ali nekad se zna izervirati. Dobro, sad ću sve ove balone. Prije sam došla do 3. levela, nisam mogu ni dalje, sad se malo uštijeli, nisam puno. Odlučio sam ovu igricu da snimam, zato što je igrica meni dobra. Tako da, eto, sigurno će se i vama svidjeti. Nadam se. Ovo je teško zaprkano. Aj, kakav lag. Ne vezi. Prijeđu. Ajmo. Ajde, čovječe, ajde, bolan. Kako sam prije dobro igrao sad. Pa nisam skroz dobro igrao, ali kad nisam snimao sam i nisam igrao sam loše. To je rekord. Ovo me ganja, Dobre. Moram ovu puću, kako zovem, puću, ja to zovem puć. Ne mogu, nisam mogu ništa. Bio dobro selekcija, može skakat, ali hajde, nema veze. Ali igrica je, dobra meni vrh igrica. Ali znao se nekad dodirati zbog njih. Ljudi, ovaj treći je isto kod je 50, bolam, kod je. Jako ljudi teško, hvala. Ajde, ja to odlazim. Štijel ću nam iz 2 života. Da mi pišu koliko ima života. Evo ga još jedna loptica mi je ostala, ali balon. Šta je pić? Znači, šta god da je nešto. Dobro, šalim se ljudi, Ajde, nastavljamo. Ovo je najteži. Nisam mogu ništa. Još jedan život mi je ostao. Još jedan mi samo život ostao i ja ću još život i umriti. Velu, sigurno jer... Uvijena sam bude preživo. Kaže ljudi, igrica je dobra, ali ispirava mozak. Hajde da dođemo do tog 5. levela. To mi sviđa kao neke đaval mačka. Evo nas 5. levelu. Tako da... Đaval mačka. Hajde, imam još život. Ne, ljudi, ne. Ne, već, hajde. Još jedno. Mislim, još jedno 2 puta. Ne znam. Koliko mi kad mi dosadi. Prestan ću da igram. Zato što je zaprkano. Malo je... Evo, ovdje sam gubio život na najlakšem. To je na prvom levelu. To ne volim. Nekad se znam. Jedno se nekad kad sam prije igrao igricu, ja sam mislio da se... I da znam da treba poslije toga ograda. Treba se poslije da izbjegavate ove loptice. Izbjegavate ove loptice, tako da probate. A prije ja nisam ništa mogao da uradim, tako da, eto. Nisam ništa bio znao, ne mogu da bi, izgubio život na loptice. Eto. Glupost, nema vezi, hajde. Nastavit ću, ne smijem na drugom, ne smijem na trećem, ne smijem na četvrtom. Svala, sigurno ću glupost, treći bit ćete. Nisam mogao vjerovat da na 4. levelu nisam gubio ni jedan život. Znači... Sam ovo je jedan, za mene jedan od teških levela.
ovdje, pogledajte koliko se ovdje lopti stvara. Šta je ovo, ne znam nije. Ako znate nešto, pišite komentare, šta je ovo čudo, ne treba znati ništa, ne treba znači ništa da znam, eto. Ne znam šta god, ja ću uzdat loptice, eto da znate, ja dajem ovo loptice. Kakav bag. Još 3 života mi ostalo. Da Boja će ova 3 života izdržat. Izdržat. Lol. Ajde. Drži. Ajde. Tako je. Bravo, majstor. Bravo, ajmo, nastavi. Ajde. To uspio sam 3. level. To. Ovaj level koji sam prije bio jedan život, ako sam sam misli, bude izgubit ću. Ne znam, ja sam vjerojatno ovdje izgubio, evo ovako. Tu sam ja pošu, brate, gdje sam ja pošu? Izgubio sam iz početka sve igrat. Opa. Ajmo. Ako uzmi život, ubi se. Ako uzmem opet, to će biti to, ako uzmem sve živote, stići ove epizode, Bubble Trumble, tako ne znam, nija, tako nešto. Ajde, idemo. Znači, nešto mi danas, ne znam šta nešto danas malo buguje, skoro se začu nešto, to ne znam. Vi znate ove epizode, Kantera kako je bugovalo, znate sami. Snimao sam GTA, bugovalo, ne vjerujem će sad, kad budem snimao, ne vjerujem će bugovat, možda malo bugujem 100%, ali danas nam neće snimetat, jer, eto. Opa, MS. Treba sam se uštelio sada. Mislim, jedan život, taj mislim izgubio, nisam jedan. Sada ću izgubit. Sam rekao, izgubit ću. Kao prošli put, hajme. Nisam izgubio život, hajme. Ovdje se hvalim sad. Profesionalci u igrici, nema šansi da ovo pređe, nema šansi, sad možda ima. Ajde. Probi loptu. Šta je ovo već, ne znam ni ja. Dvije strane mi napadao, to. Znaš, evo nervira što ovo vrijeme imate ovdje, pa to umijete, ne može da stignete. To, hajmo, 2 još loptice ostale. Hajmo izdržat to! Hajde, drži na loptice! Hajde, brate, vidi to! Evo nam 5. level. Uštelio sam igrici, kako sam bio loš prije. Još 4 života sam mjesto. Ajde, džabu, šta je ovo pošto? Nešto jesu. Ma ne zanima me, ja želim to mačka, šta je? Mačka! Nisam ništa ovdje mogu raditi. 5. level je opasan. Hajde probat na 6. jer nikad nisam... Babuta. Jer nikad nisam na 6. došao level. Nikad. Sad sam došao do 5. i više nisam, ali... Samo sam 3 puta kad sam prvi put igrao s njim s mojim drugom i I eto, još jedan život nestao, nadam da neću preživjeti, ovo jedan izgubim. I odjavit ćemo se polako do epizode, eto, pa... Nadam se da neću izgubiti. Evo, prvi put 6. level. Nije, vidio me 6. Vidi koliko je lopta, ubježa tamo. Uđi na koja sam bližnji, sve punci, da sam otvorilo, bjež tamo! Ma neću moći da vremena, ću vam malo. Vidjeli sam bježat, neću. Dobro ljudi. Da se odjavimo, da kažem da je to što se tiče ove epizode i da se zahvalim isto što je gledali ovu epizodu. Vidimo se u sljedećim epizodama. Ćao!